This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadin baka sorkar jala kala shim ya karai ban ya tray lang bat ka jala Assam ban ya chakmat hakawe day bat ban pentray ya ka Kulsi Multipurpose Irrigation and Hydroelectric Power Project kata ban dan ya ka Wakri nakal yang ka Voice of the People Party VPP Ramrai Jerngam constituency kala mi chakmat ban penpau ka jing persya ka bajur halor ka ni karai. Habakran sikilat pathai kubor hakanok paisngi jongga arpusaw terek jelliw arja arpusan uba Robert Waklang Organizing Secretary ulaong. Makaseng kepenpau ya kejing persya ka bajur halor kani ka jing temu ke sarkar. Ulaong makim di ban simrai kulmar halor kani ka kam namar kani ka projek kan keta ya ki pajba bat kan om punyok nong ai ya ka jalan rai ka dei tang ka jing pen sngobha ya ka sarkar Assam. Kulsidem go Lokum sarkar hai Meghalaya sarkar hai Assam sarkar hai Meghalaya sarkar hai Himita Biswa Sharma hai Konrad Chamba hai Testing Di ka jingthu jong sarkar Assam ban pentre ya ka way ka project kabadi ka Kulsi dam project ya ka ba Nagalyang Chief Minister jong ka Meghalaya ka after June jong new snam gomta ay ka statement ka way na media di news channel jong ka Northeast media akaba lokal saya ba ay giti trilang bat ka jingtemu jong sarkar bandan ya ka Wakri te nagalyang ka jong ipau ya ga jing so persajur hakabai dei bat kani ga jingtemu jong sarkar kamtam nagalyang Chief Minister jongi yang jongi kwa ba nagalyang kini ki arbot ki Chief Minister kinsim rai bakla hakabai dei bat kani project amar kani ka project kan kata sikade e ki batba nong sumsnong jong dei ka than namar ba nisuthu ba lada kindan ya kate ka Wakri kan kata iki Jakarta kita bat kini kinong sumsnong jong iki kelap hardware na kate ka Jakarta kata ade ka way masa ka way kani ka project kanong penmentai ya ka state ka jongi mereka bang yoi kalong tambal pensobaha ya sarkar Assam di bat let's say nila man ong ba kani ka project kan punyo jing mentai sibun ya ka Assam om ya ka jala ka jongi te sakawai ru kalong ba hadu benta kajing pentre ya ka Surok National Highway na nong stoi sa Saikau hadu mensa ka di project kadang sakut hakabai dei bat ka jingkhat tender ya ka phase 2 te kalong ka ini ka perlu nok yang ni bat la nagalia me chungi la persang ban ya kendu bat ka district administration man wat jingtip halo ka ni ka jing penslam te andre hadu mentangi pat yo jing sai te da ka jingni jong ni ka statement na yang jong Chief Minister ni sutu ba kadon ka halundet halor ka ni ka mentang te kani ka kruo ka basai ka bang impak sa sarkar sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam ba nagalyang jongi India masenda jong pajpa jong kati ka dong kathan bat jong konstitusi ba away bangino maila lele ya kani ka project ba kan ya chaprang ba kan urlong India budin bat inle kapala da kiboy kila pengkap pajpa ya ka bangino maila ya kani ka project because we clearly understood that this project will not benefit ourselves but it will only please the government of Assam. As of now, maybe the delay in the tender for the construction of the national highway route from Nongstoin to Saikau phase 2, maybe it have something behind this plan by these two governments. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Kan nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.